Tondoza na no kwetegereza cyakuba cyarugirireho kose uburaro bw'abeji na nebigambe birukurabamo birukore kuko bakomera umweje atwase bonus w'imyaka 14 y'ubukuru owahiiriire mu rogo ayishomero rya Kyamate secondary tshangira bibyo kwerinda kuraga Kampala hamwe n'abakuru b'ishomero barukucondoza aho no tuburize umwe mu beji oyino buzare na nugo wahiiriire mu ro okutugambire cyabireho kucagira kubaho nganjo mu kirasi nareba umuriro gane ndugura tini ninya nabanze no guromba nabone narebera umuriro nijana nyiruka kwikari nshangeriwe nesani doomu yiba kweta Mandera na Nyerere kandi awatwinizi bakane bararumuri Nyerere nakane manto of course abana bitu bagenzere tere ndora abana bija mabashohoza bashohoze ibintu ngandonda twinizi bitu babora kunabenjaho umurongo witomwe mbugana buro wanja mwine ndija bura tumuronda bora Sevia nagira ngo mwejo barukuteka ho kuba nwe yayibembira abandu mukosya abire nashoma senior ya kashatu kandi n'umutabano wa Eby'omweegi Alex akija kutegana sa abarongo aba yahikana kuguze nkito zomwe mu barongo ecaretire mukuru w'ishomero ya Mubinga ariko babintu barabamo nibetorora demituze zihire bagwa akadomora akabire nikanuka petroli kadomora karetazi 10 kandi kuba abantu barahingura no barabarabamo bagwa blanket yone kandi nuka petroli bagwa ampare y'umwana nenuka petroli so ni twe umani umagezi mitu macege bikutondoza ntureba ngo okotsa ikizimbe ki ko basa kuba kwarisirwe petroli bwanyuma yo kurikiza hamwe no kwetegereza imbere birerya hishomero omahanda dukwasire twashira cyo mu cyaro cya Chukungu omuruka gwa Kanyerere omuruko ni Easterhama omakaga Richard Mbeta na nomukazi we Immaculate aho bazi kirombero gwa bonasi oku noho tushanjire nyene nkuru Jennifer twonjirwe ow'imyaka 55 yo bukorana n'abandi azabakazarwa barya barongo umwaci wo kubanza ndije bo wakabiri umwaci wo kubanza ndije bo wakabiri nge nanye mbuza bafwire bona babiri bari mu kirasi kimwe mbanja ngo no kuzaha mwana kumukoma umwana umwe bakakoma mukono bakakoma amaguru bakagera ki worwebembera ishomero rya Kyamate secondary Emmanuel Arnitwe tomboreze aho bahikana kucondoza bibone byo biri mu polisi bari no bagezeho kuronda umuntu wenyini wabase kuba yakoze reki abukuba ncerebeka ngo hine abana bakwatsereho ababo kubasa abahuriye no baherezaho information kugira ngo abana bakubasa kuba bakoze igikorwa ishomero rya Kyamate ni ishomero rya government kandi ubwahatiriye inombaro gw'abeji 16 kandi narumwe omashomera g'umukuru w'ihanga yashomiremo amakuru agashakwa kuri Christopher Himbisubwe.